Бүтін дүния татар эшләре форумының шурасы биредә бер 30 кеше советтан, 30 кеше актив һәм лидерлар, яңа йөзләр күрәм бик күп, пензалар менә буыннар алышына. Без инде быел федераль округларны бик күп кенә йөридек. Екатеринбургта булдык. Екатеринбургтан монда бармы, Ринат? Ринат монда. Әстерхәндә булдык. Әстерхәннәр бармы монда? Шәп. Тагын кайда булдык? Себердә булдык. Новосибирск мондамы? Там КВН буенча киттек, мисалы. Мәскәү якларында. Без устав буенча 2 елга бер тапкыр җыелып торырга тиеш. Бу инде шулай үзебезнең телдә әйткәндә сверка часов, бер-беребезне барлап алу. Һәм быел да без андый сайлаулар уздырып тормыйбыз. Бу өлешендә Айрат әйтергә кушкан иде. 2нче елга тулы составта Бүтән дөнья татар эшләре форумы җыелачак. Ул инде гадәттәгечә 1000 делегат. Татар тарихы ул бик катлаулы әйбер. Чөнки татарның тарихы тирән тел, бик бай, бик тармаклы, ягъни безнең буыннар, безнең тамырлар Алтайга, Монголияга, безнең тамырлар Румыниягә, Европага терәлә, әлбәттә Урта Азиягә. Шуңа күрә безнең тарихыбыз һәм безнең мирасыбыз гаять зур. Шуңа күрә булай гына 5 лекция эчендә аны сөйләү мөмкин түгел. Мин мәсәлән татар эшләре көннәрендә сөйләгәнем бар, анда башка безнең аксакаллар сөйләгәннәре бар, барыбер бөтен тарихны кучаклап булмый, чөнки чыннан да ул бик катлаулы нәрсә. Шунда да тарихның үзенең эчке кагыйдәләре, ягъни эчке кануннары, внутренние законы, эчке механизмнары бар һәм төп темалар бар, төп нокталары бар. Менә шул төп нокталары турында без сезнең белән бүген сөйләшергә, бәлки бәхәсләшергә дә тиештер. Чөнки һәрбер тарихның, һәрбер халыкның, һәрбер илнең, дәүләтнең, цивилизациянең үзенең периодлары бар, вакытлары бар, периодизация дип әйтәм. Анда урта гасыр вакыты, борынгы чор, яңа вакыт, аннан ренессанс һәм башка, һәм бүгенге көн мәсәлән. Аннан сәяси тарих дигән әйбер бар, политическая история, этник тарих, этническая история татарлар ничек килеп чыккан, сәяси тарих инде ул дәүләтчелек белән бәйле, цивилизация белән бәйле. Шуңа күрә менә бу әйберләрне без сезнең белән барас уртага салып, ничектер ачыкларга тиешбез. Һәм минем дә кереш сүзем менә без теге атнада гына Бөек Болгар маршруты дигән проектны эшләдек. 2 көн эчендә берничә Болгар шәһәрчеген уздык. 15ләп объект дип язган идек. Чынлап дигәндә ул күбрәк булды, 20дән артык. Һәм бу җирләр буенча йөргәндә без йөрдек Татарстан һәм Ульян өлкәсе буенча. Үзем эчендә ачылыш булды. Күпме Болгар, әле бу безнең татар милләтенең бер тарих катламы гына, күпме Болгар шәһәрчеге безнең Идел һәм Камы, Шулман елгалары буйлап урнашкан. Һәм инде киләсе елга сез беләсез, болгарларның ислам кабул итүгә 1100 ел тула. Һәм шул уңайдан әле менә бу 1100. Мин дип әйттем. 1100 гафу итегез. Һәм инде менә бу шәһәрлекләр буенча йөргәндә, шәһәрчекләр түгел, шәһәрлекләр буенча йөргәндә ачыклыйсың инде. Менә хәзер галимнәр ачыклый гына менә бу элек шәһәрнең яшәеше 11 гасырга терәлә иде яки 12 гасырга. Әмма хәзер археологлар ачыклый, бу хәтта 10-нчы, хәтта 9-нчы гасыр тарих катламы белән дә бәйле. Һәм элек Болгар иленең, Болгар халкы яшәгән җирләрне чиклиләр иде менә Ульян һәм Самар өлкәсе белән. Бүгенге әлбәттә Татарстан инде
Хәзерге вакытта менә Фаяз абый Хуҗин безнең бөек археологыбыз, шулай дип әйтсәң ялгышмармын. Хәзер ачыкларны хәтта Сарытау, бүгенге Волгоград өлкәсе һәм хәтта Астерхан яклары да ул Болгар тарихы белән бәйле урыннар дип әйтеп була һәм борынгы катламыбыз да шул яклар белән бәйле дип әйтеп була. Шуңа борынгы катламыбыз Болгар катламы. Инде татар катламы дип әйтсәң дә Алтын Урда тарихы катламы әлбәттә ул күпкә зуррак, күпкә биегрәк дип әйтимме. Шуңа күрә biz bu tarixlarını bilip, şunda aktual proyektlar aşağı bir-birimizге жеткерергә тиешбез. Dünyada Tatar yaşayıp, все-таки точно цифры кем булса беләме? Без инде статистиканы да күрдек, Википедияда язалар төрле яклардан сез ничек уйлыйсыз? Күпме все-таки безнеке халык миллион бар? Тарихи яктан җавап бирәмсез. Ну, әлбәттә, сез беләсез, шунда әйтем бар. Üç ялган бар. Кичи ялган, зур ялган һәм дәүләт статистикасы. Шуңа күрә дәүләт статистикасына таянсаң, әлбәттә, ул саннар дөрес түгел. Безнең фаразлар буенча татарлар 10 миллионнан артык бар, однозначно. Чөнки язылу вакытында, ну, кемдер урыс дип языла. Анда бит хәйләкәрчә язылган, мәсәлән, теге язу кәгазендә, да, бланкасында, мәсәлән, әйтәләр. Туган телегез нинди? Ну, кеше әйтә, ну, рус теле, мин татар телен белмим. А язганда милләтне әйтәләр. Андый чираклар бар иде, были такие случаи. Ну, вы же татарский не знаете, значит, вы русский. Ну, русский дигән кеше яза. Андыйлар да бар, кызганычка каршы. Аннарсың әтисе татар, мәсәлән, әнисе урыс булган кешеләр, андыйлар да бар. Бу бар. Аннарсың менә Ират әйтеп киткән Афганистан, мәсәлән, хәзер менә безнең дустыбыз Үзбәкстаннан. Анда да татарлар бик күп, аларны да яздыралар, кызганычка каршы. Казакстанда да андый чираклар бар. Анда бөтен Ногай халкы бөтен составы белән кичи жүз буларак казак этносына кергән бит. Шулай татарлар да кергән. Шуңа күрә миңа калса 2 миллион. Мин Айратның бәлки башка саннары. Юк, тарихи яктан инде аны уйласаң, 20-нче гасыр башында инде татар проектының масштабы зуррак булган һәм мөмкинлекләр, потенциал менә бу проект дип әйтимме, күбрәк булган һәм менә сез беләсездер, мәсәлән, Хакас халкы хәтта үзен шулай татар ди, Алтайда шулай татар диләр, күп кенә башка җирләрне менә шулай санап китсәң, Ногайларның да татар, казаклар аларны татарлар диюе дә бар. Шуңа күрә татар сүзе астында күп кенә халыкларны да атап була. Татар бер яктан ул бүгенге сәяси милләт дип әйтеп була, икенче яктан ул тарихи яктан суперэтноста дип әйтеп була. Гумилевның шундай сүзе бар. Һәм бу суперэтносның потенциалы 100 ел элек менә бу атаманның таралу мөмкинлеге күбрәк иде. Кызганычка каршы менә 100 ел элек барлыкка килгән кече дәүләтчелегебез, автономия республикасы, ул исемнең таралуын бик нык шикләде. Шуңа да карамастан дәүләтчелегебез безгә күп нәрсә бирде дип әйтеп була. Я как раз приезжал в 2008 году, как раз тогда Руслан был в Всемирном форуме, и я приезжал делегатом от Узбекистана. То, что я говорю, точнее, то, что я не говорю свободно на татарском, по сути, такого объяснения, наверное, которое выдержит критики, нет, но я из семьи, где у меня как раз говорили про историю, я из семьи, где у меня мама крымская татарка, а папа казанский татарин. При этом я вырос в Узбекистане, и мы говорили на русском. К сожалению, да. Вот. Английский мне дался быстрее и активнее. И сегодня я хотел буквально 5 минут, мне сказали, что времени мало, про поколение X, Y, Z и про то, что с ним делать с точки зрения образования и с точки зрения трудоустройства. У меня большая была презентация, кому интересно, я потом ее скину. А так, суть в следующем, что
все эти градации по поколениям, они, конечно же, условны. Да? И как это обычно происходит, они пришли к нам из Запада. Вот. И там идет следующая градация, что есть поколение Y, я поговорю о последних двух. Поколение Y, к которым, наверное, отношусь я, Руслан, ну, не знаю, Руслан, наверное, еще X. Не ставите, Y и, соответственно, поколение Z, это вот, наверное, та молодежь, которая приезжает сейчас на форум. Там есть очень такое интересное исследование, что поколение Y, оно заточено на дедлайны, оно заточено на достижение какого-то успеха, оно заточено на то, что есть слово «надо». Да? И поколение Y, оно готово ждать, чтобы расти. Поколение Z, нынешнее поколение, оно не готово ждать, оно хочет все и сейчас, и быстро. И, соответственно, для них не сколько важен сам успех, а сколько важна активность сегодняшнего дня. Да? И ровно поэтому есть ТикТок, и ровно поэтому все это очень быстро развивается. Да? Следующее очень интересное наблюдение в том, что вот поколение Y, это вот, как условно сказал, наше поколение, мы работаем хорошо, комфортно с текстом. Следующее поколение в основном работает с картинками. Я не согласен с утверждением, что вот это клиповое мышление сейчас трендовое очень, что нынешнее поколение не может с этим работать, просто у них немножко другой подход, потому что они родились уже со смартфонами, и им проще найти и всю информацию в Google. Да? Соответственно, просто у нас подход разный. И что важно с точки зрения образования, так как я в этой системе, просто через английский язык, и есть бэкграунд, так получилось, что я очень долгое время работал в разных странах, как преподаватель английского языка, там, начиная от Индии и Китая, заканчивая преподаванием там, в Великобритании и в Испании. Так вот, с точки зрения системы образования, нынешнее поколение, почему нынешнему поколению не интересно? Потому что в основном преподаем им мы. Да? Мы из другого. Вот. Но с другой стороны, работодатели тоже мы. Поэтому здесь очень важно найти ту самую грань, между которой мы бы слышали, да, а они бы понимали, и мы были, так скажем, на равных. Вот. И, соответственно, еще один момент, который также очень важный, что когда мы выбирали вузы, у нас была некая такая система координат: школа, вуз, работа. Причем эта система координат, она скорее присуща, вот, ну, скажем так, советской системе. Да? А западный, вот, про который я очень много читал и видел в реалии, они сначала после школы шли куда-то работать, потом понимали, что в Макдональдсе платят мало, и шли куда-то, где платят много за меньшую затраты энергии. Так вот, сейчас идут не в вуз как таковой, потому что если мы говорим топ-10 университетов мира, то это скорее про нетворкинг, да, тот самый, чтобы рядом с тобой учился кто-то, с кем ты потом откроешь бизнес. А сейчас скорее идут, если идут на специальность, идут на учителя. И вот здесь очень важный компонент, что не все учителя работают всегда, лучшие учителя работают в топовых вузах. В основном это так, но не всегда. Вот это первый момент. И второй момент, с точки зрения работодателя, я очень много общался с разными, начиная вот опять же от компании Walt Disney, где мне посчастливилось работать. Они говорят, мы не смотрим на диплом. Не, ну как, мы смотрим, что он есть, круто, если он еще с именем, но мы смотрим, вот здесь интересный момент, на адекватность, вот, и потом на профессионализм. И когда я спросил, почему, они говорят, ну, потому что профессионализм можно учить, а адекватности нет. То есть он либо-либо, да. И поэтому то, что сейчас происходит, и то, что я сам сталкиваюсь как консультант именно по системе образования, что запрос сейчас идет на людей, которые изначально адекватны тому, с чем они хотят заниматься. Да? А потом уже им как раз прокачивают те навыки, которые необходимы, потому что бэкграунд может быть совершенно неправильный. Вот я как преподаватель английского точно знаю, что мне проще обучить английскому человеку с нуля, чем тот, кто когда-то 10 лет изучал у кого-то. То есть исправлять приходится. Biz zamançı medeniyetini öğrengende, Tatar medeniyetini öğrengende biz zamanaga gana qaramıyız. Biz o'tgan evrga qaraymiz, o'tgan zamonga qaraymiz, chunki biz ko'p narsani unutgan xalq.
Biz yartay bir anlayız, yartay bir bilmeyiz. Bu men bizim tarihimiz bir 1970 yıldan başlanan gibi. Çünkü bizim sanatımız buna Tatar müzikasının var. Birinci erişe, ikinci erişe, вступление, развитие, компоненты. Garip müzikasından devirler yok. Kişiler başladı, bir nidir beraber ham devam ediyorlar onlar. Şu an Kur'an'a itibar etmeye gerek. Eğer slide başlık. Başta men birinchi tanıtını aytam umuman narsa biz e'tibor etamiz. Birinchi bir sen qayda yashaysan. Bu mening yashagan o'ram. U hozir anda aytib endi. Masalan, mana bu yurt, mana 4 derazali u marjani turgan yurt. Aning o'rnida hozir o'sha razlivuha ham lombard. Onun tegi qiyafətinə qaldı. Bu To'qay orami. Mənim işim mühim. Mən qayda yaşayıram. Mən aytmıram, mən Jir şəhərində yaşayıram, mən Rəsəy гражданы, mən Tatar гражданы, Tatarıstan. Mən To'qay oramında yaşayışı kişi. Mənim üçün birinci bir ixtibarga layiq. Həm mənimcə hozir bir zor trend. Sen bik zor oraga qaramıysın, Irakqa qaramıysın, sen genişdə bolğan birgə qarağa tiyir. Çünki biz qaydır planlar qurabız. Так получилось, что 2,5 года я занималась вместе с коллегами большой такой работой, концепцией создания исторического центра города Казани. Мы по распоряжению президента Республики Татарстан исследовали город наш, мы исследовали идентичность, мы исследовали казанскую идентичность. В чем, ну, собственно, принципиальное отличие, да? Мы пытались понять, что представляет собой город Казань, чем мы отличаемся от других городов. Вы вот здесь приехали из разных городов и можете сказать, что казанцы – это люди, которые себя позиционируют, ведут, чувствуют как-то по одному. Когда мы приезжаем, может быть, в Екатеринбург, мы точно понимаем, что Екатеринбург – это не Казань, или вот Челны, например, да, или Нижнекамск. В Перми, вот я буквально недавно вернулась из поездки, мы точно понимаем, что это, ну, как бы, это не Казань и не какой-то другой город. И что же тогда составляет основу идентичности того города, где ты живешь, или работаешь, или куда ты приехал? И, собственно, этим мы занимались с коллегами. Вот здесь сидит и Радив Кашапов, и Айрат Файзрахманов, и Ленария, да, сидит. И, собственно, мы занимались не только вот нашей группой, мы работали с горожанами, с активистами, с членами сообществ, пытаясь понять, что же отличает нас от других людей, да, от других жителей разных городов. И, собственно, я бы хотела сегодня как раз с вами об этом поговорить. И параллельно, ну, собственно, мы занимаемся как раз тем, что пытаемся понять, а что же может в городе происходить разного? Например, я уверена, и в ваших городах есть много пустующих зданий в центре города. Есть такие? Поднимите руки, если... У нас есть такие здания. И мы все время думаем, и на самом деле не только мы, администрация думает, а что же мы там в этих зданиях можем делать? А иногда бывает так, что в зданиях есть какие-то активности, уже происходят. Но, например, они не отвечают запросам. Тоже, наверное, вы сталкивались с этим, что делают что-то не то, что, например, мне самой хотелось бы, чтобы там происходило. И вторая сфера моей деятельности, она связана с тем, что я поставила 2 спектакля. Первый – это пластический спектакль в доме Ушковой. Кто знает, что такое дом Ушкова? Вот, Радив там поднял руку, потому что он был на этом спектакле. Мы его поставили совместно с Маратом Казихановым. Это такой пластический променад, рассказ о духе этого дома. И он, можно так сказать даже, да, локальной идентичности, о том, что я представляю по материалам исследования об этом доме. И самое главное, какой формат может быть после того, как этот дом запустится после реконструкции. Это такая попытка тоже социального, да, и культурного активизма, когда я предлагаю форматы того, что может быть здесь происходить. И вторая – это опера «Променад Юл», которая проходила в Адмиралтейской Слободе. Мы начинали от СИЗО и заканчивали на Старом мусульманском кладбище по мотивам произведения
Кулгали, Кайса и Юсуф. Это тоже один из вариантов работы с локальной идентичностью, когда мы рассказывали о месте, ну, собственно, где происходят вот эти действия. У меня предложение такое. Давайте два слова, Ильдар, расскажете о себе, и потом мы будем работать, наверное. Ильдар Хабибуллин, Екатеринбург, уральский парень. Мы начинали все в 2007 году, когда создавали организацию, татарскую молодежную организацию ИШЕН. Я был и председателем, и другие должности в ней занимал. Потом какое-то время отдохнул от всей общественной деятельности, но, как сказать, этим можно один раз только заняться, уйти оттуда нельзя. В 2018 году начался проект в Екатеринбурге «Татарская свобода». Мы начали в историческом центре продвигать и татарские особняки, и рядом с ними, то есть объединять это в одно пространство, я об этом еще расскажу. Ну и информационной деятельностью занимаюсь, руковожу порталом ural.tatar, чтобы доносить на определенном уровне всю информацию до уральских наших татар и российских. Все переходит на цифровой способ связи, записи и передачи данных. Да, это можно представить данные как какой-то интернет-трафик, нолики, единички, но часто это имеется в виду передача данных в виде понятном человеку, да, то есть это язык, соответственно, в той или иной форме. Речь, это может быть текст, рисунки, то есть любая знаковая символьная система. И, соответственно, вопросы цифровизации для такой постановки задачи, они важны не только для министерств людей, но и для языков самих. Потому что чаще всего, как говорят, вот развиваются технологии, станет легче сохранять язык, то есть мы ничего не потеряем, книжки там у нас не сгниют в библиотеках, когда мы все оцифруем, все будет хорошо. Но цифровизация приводит и совершенно к другим последствиям. Вот, например, по прогнозу ЮНЕСКО, к середине этого века половина вот из тех 7000 языков, которые вот сейчас еще живы в мире, планируется, то есть прогнозируется, что они полностью лишатся любого носителя. То есть ни одного человека, кто бы владел этим языком, уже не останется. То есть это перспектива ближайших 30 лет. И, соответственно, цифровизация здесь вносит такой не очень хороший, прямо скажем, результат, то есть эффект. Почему? Потому что люди пользуются тем, что удобно, то, на чем есть интересные инструменты, что модно, да, то есть мы не пойдем изучать какой-то малый язык, если мы не можем на нем даже набрать сообщение, отправить, не знаю, в Инстаграме, еще что-то. Соответственно, актуальным, вот как я сказал, то есть деление стало раньше какое деление появилось для языков? Не просто по количеству носителей, например, там говорят, больше 100 миллионов носителей, да, несколько крупнейших мировых языков, или малые языки, там, где осталось пару сотен человек. Нет, сейчас появилось деление с технологической точки зрения на хорошо обеспеченные языки и малоресурсные языки. Есть целое направление научных исследований, посвященное малоресурсным языкам. Это low resource languages. То есть как мы можем современные технологии, про которые я немножко сегодня расскажу, таким образом настроить, поменять, может быть, адаптировать, чтобы для таких маленьких языков эти вещи современные тоже появлялись. Потому что не все, что делает Google для английского, да, можно взять и использовать для татарского. Потому что совершенно другие масштабы интернета, данных, вычислительных ресурсов. А главное, что самое важное, это количество людей все-таки влияет. Потому что мы живем в рыночной экономике. Да? То есть если компаниям интересно, они могут заработать на английском языке, на анализе, например, что люди хотят купить. Естественно, им как-то интересно вкладывать деньги в том, чтобы проанализировать, какие отзывы пишут люди на английском языке про товар, да? Положительные, отрицательные, какие именно достоинства отмечают. То есть они сюда вкладывают деньги в эти технологии, они изучают английский язык. То есть вряд ли кто-то придет и будет анализировать отзывы на Амазоне на татарском языке, да? То есть сейчас это просто экономически нецелесообразно. И татарский язык здесь в данном случае на самом деле такой пример промежуточный. То есть у нас действительно вкладываются деньги, и мы развиваем это, но пока, скажем так, это мотивация государства и населения, а не бизнеса. Ялкын журналы инде ул Татарстанда яшүсмерләр өчен бердән-бер татар телендә чыга торган журнал. Һәм гомумән белүемчә без ул инде безнең журнал 1924 елдан бирле чыга. Муса Җәлилнең тәкъдиме белән башланып киткән журнал инде ул. Һәм менә бүгенге көнгә кадәр без инде аны саклыйбыз.
Siz инде bilip turasız bugünkü günde baribir jurnal okuşçular sonu kimi, tirajlar düşe. Ama şulay buluğa da qaramasdan indi jurnal bizning ol yüzük qoşibız. Ama biz bugün sizin bilen jurnal turunda söyleşmeymiz. Şuna göre biz bugün sizin bilen söyleşemiz internet proyektlar turunda. Hem bilmem şamında bizning türlü tatar uyuşmaları, jetekçileri jıyılgan eyme. Şuna göre indi min tege bik uzaklap söylüyorlar ama bizning bari 45 minut qana vaqt. Şuna göre foydalı məlumat sizge birge tırışırmın. Belki bizning tecrübe sizge kızıklı bulur. Hem siz özünüz için de nindidir ideyalar, nindidir fikirler bilen bugünkü uçraşudan koytup gidersiz diye olayım indi. Şuna göre hemin bizning var biz indi bugünkü günde bik zor İhtibar bile biz nekmene internet proyektlarga, çünkü indi bizning tüp auditoriya yaşsızlar yaşlar, evet, onlar indi internette otura, bu indi bir kimge de sır tugul bugünkü günde, ol indi Instagram, YouTube hem TikTok. Biz bugünkü günde şu 3 sosyal şirketini popülerleştiririz. Onu bizim tüp maksat nekmene internet şirketlerinde, şu sosyal şirketlerde tatar tilinde yaşlar için sıfatlı kontent yetiştiriyor, ol indi topşurular, intervyular, şovlar, hem indi TikTok'ta şulay yok, mene biz uzgan yıl TikTok'a kirdik. Hem bugün min kıska şağına borç turunda da sizge söylep getirge tırışırman. Onun için mene siz indi qarab aldığınız bizning yolqın turunda rolikni, hem bizning turmuşqa aşırıla Tatmedia Junior degan proyekt. Ol indi nek mene şuşa TikTok, Instagram hem YouTube'da tatarşa sıfatlı kontent bilen boyutu maksatından uyuşturulgan proyekt bizim Tatmedia tarafından. Hem biz turmuşqa aşırabız YouTube'da bugünkü günde 32 proyekt boyunca 32 topşuru diyen söz. Nerse aytası kile hem indi mında bar türlü yaştagi bolalar hem yaşüsmürler yaşlar üçün topşurular. Umumen benim nindi ideya var. Kişi kağızda planların alıp bara bilmese, onu smartfonda alıp bara almay. Bugünkü tema benim smartfon yardımcı diyen tema. Menimçe her vakit bizning bilen telefon var. Hem biz o telefonu bizning yardımcı etirge tiyiş. Hem men bugün mene şu smartfonu yardımcı etir için türlü qo'shimchalarni aytam. Lekin menda bir ayber aytirga kerak. Siz telefoningizni yordamchi etganda sizning telefondan turli shunday baylilik bo'lurga tegish tugul. Chunki u sizning bilan har vaqt, lekin baylilik bo'lmasga tegish. Alaysa endi siz o'zingiz telefondan ayrim yashay olmaysiz siman. Aytag'iz boshliq, shirishining negizi etib Maslow piramidasi bo'la. Chunki bu kishining tub ehtiyojlarining ham ularning o'zaro baylanishi ko'rsatilgan mumkinchilik. Aytag'iz ketdik, fiziologik ehtiyoj ul rizq, suv, uyqu. Biz uyqu turida aytsak, biz 4-3 soat yuqlay olamiz, lekin o'zingiz anglaysiz, 3-4 soat yuqlab, buning bilan turli proyektlarni olib borib bo'lmaydi. Shunga ko'ra tabiblar 7-10 soat yuqlarga rekomendatsiya beradilar. Ham niday qo'shimchalar qo'llanib bo'ladi. Masalan, slaydda Sleepzy, Pillow, Sleepbuster qo'shimchalari beriladi. Ular sizga uyanirga vaqtni aytadilar. Masalan, anda ritmlarni sanab, niday vaqtda uyansangiz yaxshiroq bo'lasin ko'rsata oladi. Ayrim sizga Sleep Down qo'shimchasi turida сөйлесем keladi. Siz yuqlarga yotganda turli og'irlikda uylar tuzay olasiz. Siz bunda o'zingiz yoki do'stlaringiz bilan uni ishlaysiz. Mana tegi slaydga ko'zingizga keltirig'iz. Mana siz do'stlaringiz bilan jiyildingiz, ham birga bir shahar tuzirga bo'ldingiz. Baringizda telefonda yuqlarga yotam degan tugmasarga bosasiz-da yuqlarga yotasiz. Bu vaqtdan siz telefoningiz bilan qo'llana olmaysiz. Endi ikkinchi erta bilan turganda siz qo'shimchani olasiz-da, sizning anda zo'r shunday shahar. Azroq o'yin deb ko'rib tabula, lekin hozirgi kunda gamifikatsiya shunday zo'r o'rin oladi. Ham bu ishdan da bek qiziq deb o'ylayman. Ikkinchi ehtiyoj, u iminlikda ehtiyoj. Balki sizning qo'y vaqt tegi slaydga planlashtirilgan ishlaringizni unutganingiz bardir yoki nindidir uchrashuvlaringiz qo'y vaqt unutiladir. Bular bo'lmasin uchun masalan kalendarni qo'llanib bo'la.
Барлык кеше календарьның телефонда куллануын теге барлык плюсларын да күрми, ләкин моны чыннан да үзенә төрлечә кулланып була. Монда мин нинди кушымталарны тәкъдим итәм. Ул Google календарь һәм календарь Apple, аларның һәр кемнең дә синхронизациясе бар һәм төрле җайланмалардан карап була. Икенче слайд. Менә мәсәлән, бу минем марттагы планым. Мин бу вакытта олимпиадага әзерләнгән идем һәм нигә мин әйтәм, бөтен кеше телефонда булган календарьның бөтен ниен күреп бетерми. Чөнки, мәсәлән, хәзерге вакытта сез үзегезнең телефоныгызны ачсагыз, сезнең барлыкта чараларыгыз бер төстә булырдыр дип уйлыйм. Шулай ук хәзер телефоныгызны ачсагыз, ул шулай булырдыр. Ләкин менә Apple-ны әйтсәк тә, анда плюс дигән әйбер бар һәм аерым календарьлар, теге слайдны, аерым календарьлар тарихы бар һәм анда сез төрле төсләрне куясыз да, кайсындыр яндыра аласыз, кайсындыр юк һәм сезгә кирәк булган әйберләрне шул ук җирдә күрәсез. Икенче әйбер ул напоминаниялар. Монда шулай ук Apple-ныкын, я Google-ныкын күрсәтеп була. Мин гомумән Android һәм iOS өчен төрле кушымталарны әйтәм. Кай вакыт безгә шундый кичкенә генә эшләр барлыкка килә, кемгәдер шалтыратырга, кемгәдер язырга һәм моны онытмас өчен сезнең менә шундый ярдәмчегез бар, ул напоминаниялар. Анда кертегез дә булды. Сезгә уведомление килә, сез тиз генә эшлисез дә, моңа үзегезнең вакытыгызны да, уйларыгызны да исраф итмисез. Киләсе әйбер ул TikTok дигән кушымта, TikTok белән бәйле хәзер әйткәннәре. Бу кушымта ул менә мин әйткән календарьны һәм напоминанияларны бергә җыя. Монда сез барысын да бергә күрә аласыз. Монда сезнең календарь да бар, напоминаниялар да бар, трекер привычек һәм мин әле әйтермен сезгә Pomodoro техникасы турында, монда да шуны куеп була. Ләкин бу кушымта подписка буенча эшли һәм кемгә җайлы шул менә бер кушымта аркылы барлык үзенең ихтыяҗларын яба ала. Шулай ук сез беләсездер инде, ул төрле драйверлар, моның турында озак сөйләмим. Монда син йөкләдең, кирәк булган кушымта аркылы я белмим, ноутбукма, планшет аркылы керәсең, сылтама аркылымы, ничек җайлы, монысы озак сөйләмим, чөнки сез аны беләсез дип уйлыйм. Киләсе кушымталар блогы дип әйтик, ул кешеләр белән мөнәсәбәттә булу һәм хөрмәт ихтыяҗы. Аларны без төркемдә эшләү белән яба алабыз. Монда мин нинди кушымталарны тәкъдим итә алам. Мәсәлән, ул Trello кушымтасы. Моны сез Trello кушымтасын белгән кешеләр бармы? Шәп. Бик күп кеше түгел. Ләкин бу кушымта командада эшләр өчен бик җайлы. Монда сез үзегезнең кешеләрегезне өсти аласыз. Һәм һәр кешегә дедлайн куеп, бурычларны куеп, чек-листлар ясап була. Шулай ук монда әле карточкалар белән сез эшлисез, шуңа күрә аларны төрле баганалардан күчереп була. Киләсе кушымта ул Notion. Мин Notion-ны менә соңгы ярты ел эчендә бик актив кулланам. Бу чыннан да башта мин аңлап бетермәгән идем. Нәрсә ул Notion? Ләкин хәзер YouTube'та Notion турында бик күп видеолар бар. Notion ул база данных дип әйтеп була. Монда сезнең барлык булган мәгълүматны бер җирдә җыясыз, төрле битләр ясап, төрле таблицалар, чек-листлар, гомумән шул ук календарьларны, напоминанияларны бөтенесен Notion аркылы да ясап була. Һәм мәсәлән, менә бу фотографиядә сез минем трекер прочитанного күрә аласыз. Монда минем мәсәлән үз-үсеш буенча китаплар җыелган. Һәм монда беренче бонус, кем менә мондый үз-үсеш буенча китаплар трекерын тели, моны сез үзегез дә үзгәртә аласыз. Миңа Instagramда үз-үсеш дип языгыз һәм мин сезгә инструкцияны да җибәрәм, шаблонын да, сез анда үзегезнең китапларыгызны, я анда булган китапларны куллана аласыз. Шулай ук ул баганаларга икенче исемнәр биреп, анда гомумән икенче информацияны тутырып була. Шуннан соң киләсе
кушымта ул Pinterest, аның турында да сез беләсездер. Монда я сез үзегезнең идеяларыгыз турында сөйлисез, я илһам җыеп үзегезнең яңа проектларны алып бара аласыз.